Үтө күннен күнді көрәчілер бет бігіге бүгін Аял Федоров салайар Just Pro мастерскайгар кәлін тұрабыд. Онна аны сайын ұтылар Азия оғылыра ойныларыгар, арыстабой куклалар қайдақ оңғылла сылжаларын көрек бұд. Аял жабы куклалары оңыру сақағын қахан бұққыдый, оны төтөйдің бірейін оңылды. Так, бейбі оны бастан октябрьден сағылау бұд, ауто дизайн сағылымыда. Кенерге оны тоқ партамындық основной вид, моментионды көмірдіндік. Ондан бейбі оны ұтшайдан беріп бұд, оны работкалау бұд. Тәңге бір гөліләме оны маннық тағыр бұд. Дизайны мөр бұда, әлбәқ бая тоқ хас бұда проверка. Оны бұл в итоге оны әңі туга дизайна көріңе барда оробчика үшей бұл бұдай. Білеген бұны хүрбеш туга қасты. Мұхайтты штука мамант, оны үш туга бұрындық. Тон да этого ме бұны ортау бұд, ол бұны тестовый дәрді. Осыя қасыз туга бұлықтаға ебетер еті бартын оғырын бітер? Так, в общем, бұны білеген спортивный объектом аға жауыр хэп. Қас штука надын, а так бұны мамант, допустим, барда бар. Мамам повна тох хилбе штука. Так, втора. Вона штука вохтах. Антон повна бурундук повна билина агылачарта вохтан. Допустим, билигин повна чөт белем, ано тибе повна се закасталар. Оны тобу материаллары неген тухынан капсади, хулуртух материалдан оңылдан тағыслары. Так, руккована тох моделька бар повна рахамбайтлары яхандара. Вона каркастахтлар. Да, билигин повна тох более облегченный варианттар. Плюс повна тох каркастары хигер бұны минимальный хетер. Яғын чепчан. Плюс бұны тоқ хигер вентиляциялақ, застежкалақ, чтобы удобно было курдық. Он альбақ бая тоқ изменение обута. Допустим, руку моделька бар бұны характыраға бұлақытлар. Білейін бұны ағылақ, білейін біле тыл киданы типа циркуляция было курдық. Ну, плюс бұны вентиляция аккумуляторный лир. Бұл тоқ самый сложный туға поролон. Поролоном бұны скульптурованы ұруқы надо. Быхан, антон буна уже анский то этап требуна речи то один бегебуна ликавана уже ливит. Так, ликавана буна одно и то же буна повторять другой ход. Самый рахамбуна то срайдер. Допустим, буна то хиджауна тохтах. Шлем тут того он на буна зачушка на буна кинеш фиксирует диварта белега. Чахан саба, качай байтик туда. Плюс вона вот эта вентиляция. Вентиляция вона то беспрерывно вона 3 часа улит. Антон вона аккумулятор на вартовар. Получается они аматор вона хайылар. Кис батарейка вара мон дяжа варба. Вона кихатян вона итерелер. Аккумулятор вона то хотя вентиляция вона съемный. С собой же курдук. Допустим, сауте менеджер вахан, турам барам вона итерен кихат курдук. Аны то хабо хас видит вона то детальная скульптура үлеті. Допустим, оны хайдақтағаны оробчика повторяйдырға, бартын бұғаны кірханы орып қанады. Бұл оны пример күрдік бар. Допустим, моментионы төбеті. Бігі бастан бұны общий форматын тағырын барын бұны тоқытын сығырты бұд. Оған кусками паралон, қанна объем барынан. Антон буна то уже скульптуранын резаганын или бахаганын бахамат буна общий видом тахарабыт. Да. Потом буна кисабыт то хабарат, обработка, то паяльный день, он буна уже то пле. Гладкий кнывыт. Гладкий кнамаран видео на то хастан кирабарабжа. Мех, искусственный мех. Оно то бир буна тебені который битенен кыры бардын. Допустим, кугага ухан мунута кыра, оно буна бидработку амирабыт. И самое главное, чтобы это табелер максимально бябелерге пересем был надо. Но бирки его на тохтах бехпаши комра, олеген высокоточно оробчик компьютер таких песок компьютер кодов, но пытаемся как там визуально кроме хаяты вот бартенген хаты. Бурундук он тох мамант очень говоря бурундук кино на крау, мамант кино ханбор. Он на тох мане вон кроссовка лахтеле раза, типа уста отхтырну стотер. Он на руку на моделька тохата. Бу алратная кожа лахта. Блин, боны то по бокам кожа пепит. Блин, хая в этом кордук. Химбир боны то алалдан хаян
кетие, оны біле хотылырығыр тұтталарын көрдік. Онна тоқ, также оны бұл костюмдар. Бихеха оны чоба компания бар, тоққа көрікка, тетемден. Олар бұл оны тұрғымадық бихеха по дизайну, оны оңырын бер бітірек. Енерге оны оған байы принтердақтыр, оны печаттан бұрын. Так, олығын бұл оны бихе бұл тұғын костюмын бұл оны қаябытақ бұд. Иттеген кәсіпетақ бұд. Біле ұстан барын суя қойып көрдік. Бағар біле сулан қалықтыр әлі торы бұға. Оны ғылдар де шортик әме ғылдар футбол кәме? Аха, шортик бұны бұдан әрқын ғылдар, атак бұны бұл оны тұқ начасы ғылдар. Оны суен кәйқар. Ну, плюс еще оны тұқ внутренний поролонга место хазер. Ага, потому что мы устан барын суя қойып көрдік. Барды біле съемный. Мамонтенок по на метр, 2 метра, 2 сантиметр. Антон Борундук по на метр такого. Антону, конечно, то колебается от роста. Но симбир по на то тягадана, допустим, куда роста киеха, симбир плохо бор мамонт. Бобби его на то халивит, 3D принтерский хостинг, манна модель кавар мортубут, компьютерга. Билигин бихиво на тохре куклавара мортужевапут, тохтереме мортужевут, арт-объектиген. Допустим, торговый центрга, таджа паркага, жанр было на мебель селерин курдук. Бастан миха эскистери вербиттере, то есть ургуйдары, олорунан көрөн бит декка. Тын барта бит оңлар тох курдук. Бу 3D программа пластилин курдук декка. Липигнан ороо. Техекалардан чуга хата нека. Дуадыга тохтя ургуйдар плоскайдар де объемнары хохтякка. Тын просто күлүктәк тохтак деп курдук. Бу анна кадара ариятын көстөр тоҗетакка материалын бу үлели, то есть бу пластилин курдук көрөккап маңам жойнак деп бәтнен интегетин улартан каян арас тохтар балларына металлическая турдакка глянцевый бабулалар инде көрдүк, пластик турдакка или туаратын турдакка матовый болар, оны олур дютер жүйүн турдакка ме арас жүйүнак болар. Оны ме тон букуяңын талант тарихына да жей көрдүк. Мана голо чакартып түгөрөн орон көтөрөкөн хептү. Так. Просто тохтарын көдөрөм да. Материалларын. Бу мандык көрдүк. Ана бу 3D денду, 2D денду. Бу 3D. Кеннитеген барта эрген көстөрди. Бу. Аны кен турар болалар де. Аха. Тон бу кас алта. Пока алта тух бар. Лидерин середен характарын туттар де. Аха. Алта модель бар. Хогодукту туруктарын хептүү бетер каянды келерди. Мандык бит токкатай. Подиумга иккен тураллар. Бу маман высотата метр бехан метр отут мүмкүндү. Антон бурундук тумагатай ровно метр. Оголар ен туралларгар ровно метр. Толганда ки турар була. Метр беһинче жентон биһиттен эре чуткара ди. Биринтен бартын ордуң ду бетер өсө хитерерим бар. Ажон. Тем бит көндөрүлөр кирелер. Опсе хас модель булуктагы? Бу мандык тураллара пока бу бартан улан турар деп кайып, оны се атын бар. Хббс. Хббс аттыбек. Ол уже аттар. Ол хббс барта атнатын тыгылак болар да? Бартатын болар. Чойбак пайна урып өткенде. Арын орбутум. Мәсә ара калды. Көрүңдөрүнөн таңыз тактырдасы. Аха. Кычыктаны.
Bu manlık barıta sport görünümlerinden araksallar. Bu judo kenin kol batın ya. Barıta tuz boğular. Ити күрәктәге ханны ытылдар хирнен туруран һәр булахатсы халыр чат жүдө көрүнгә. Оньян ата чамадунга деккада чамадунга тен турыктак. Онды күрдүк. Bu көндөрүлүктактар сагырыктар. Бу күрдүк скульптор компьютерга опсай мажалы оңорбутун кендиттен атын компьютерга көһөбөт. Манда бу Иван эн бу мажалы бартын жа формалангын ди көстүләңин тахарыктакын. Аны жез билигин тугу үлеви жагны көһөлгө оңорду эмекерсе. Так, вот сейчас я делаю, печатаю 6-й объект арт-объекта. Он будет стоять в одной из спортивных мест, короче. Хочу показать, вот, допустим, вот я модельку нарезал по масштабу, по размерам. Поставил, вот, допустим, часть руки. Я ее поставил сюда, на флешку загрузил, дальше идет все на печать. Вот только что поставил, эта рука печатается. Рука мамонта. Примерно по времени занимает часов 20. Ну так, не быстро. Но относительно, если делать руками, либо, допустим, вот 3D принтером, то 3D принтер намного быстрее будет, потому что он не отдыхает, ночью работает, все вот это вот. Мы все это выставляем, печатается и нумеруем. Допустим, это 5-й объект наш, чтобы мы не запутались. Допустим, вот 5-й, это полностью 5-й, после чего допечатывается, заканчивается. Скоро будет 6-й. Ага, все одной фигуры. С 1 по 4 мы уже отнесли на рихтовку. Ага, это, получается, укрепляющий, чтобы заполнение называется, чтобы более-менее крепкое было. Вот он напечатался, закончился. Допустим, вот я достаю. Во. Напечатался, вот это поддержка. Ага, поддерживает. И он все снялся. Получается, вот 6-й хобот, 6 напишу и отправлю дальше на рихтовку. Краска, Красится, все это делается. Здесь у нас рука. Рука мамонта. 6-я печатается. Номер посмотрел. Ну да. Беги мастерской бастыгы тәһигер түстүгүт маннатын бир эме улус уяга булган соталак сыкка кийди бит. Үеһе этәскә компьютерга оңгыллыбыт модель барта манда кийдер, оннан 3D формалдан тахсар. Бу туран бияга Егор Капсияган, Егор бирит бутугына хачагын компьютерге тугына аны якын эме кепсе карачылар. Антон бу билген үһәттән 3D программа оңголдан калан бу чукуга туктарылды. Частично уже по слоям туктар. Оңоктар. Мөрләлләр. Бу тугын көлдөрдө. Оңорон тахарыды. Бу программа уже бу мандык оңоро бүнҗет. Уже мандык эдде берилдер. Киноңорор бу чулуу этке тугун тахарынары. Бу 100 метр. 100 метрынан ол бүтүн мандык туак оңорон тахары. 3D вакана бияк. Вот. Тәҗәрбә бу аппаратка кадәрдә. Бу аппаратка кадәрдә. Билген бу голлар мана гол бу. Мана карта күләтен көтөрәгән ди. Аха.
Эти билигин сели программата турар, да? Билеген бу чистовой туу тахара фигуркалары. Оноланнар 2 стока тиен ол суппатлаям клейденлер. Он полнообъемный ту фигура таккангары. Бу уже тут дарилдери задания тыгар баран билеген капкетинан бар я. Ордусунан. Билетинник о каннакине бу тахакты мындык доктор бу лор бу сугойна бу колобор 1 метр бу мана тахарар онтон бу тахарда бу клейден ленер мындык Сыгырылдан деп. детальлары бу атак вебсайт туган мандык клейден ленер туган фигура бу Урут бастыгы илибитнен оңорор дүйт бартын. Бу мандык фигурканы кыхан оңорор дүйт. Мандык бартын кол бугун, пенеполекситары тык. Онда бартын кыхан. Онтон билин бу чупу станок аламбыт. Чупу станок уже хайыдар. Үлебитин чапчада хадар. Бу аппарат кагыттан бары. Бу аппарат хотрутага да келбите. Бу мандык илитага суттарын кенна. Мандык стыктарын келлерди. О стыктарын хайыд. Шпаклёв каламбарам бит. Костюметін күрдік. Шкур каламбаран. Уже сыгырталы бит хайыд. Николарын күрдік. Бараты тугунан сыгырагыты келейду, торы пена ду. Пена келей жамба. Монтажный пена бар бит та. Күрдігінен. Ол үйелек тутар. Тутар, аха. Ачас тутар, аха. Амбастан бу мандыгын абыт. Онтон скотчтанар барты, металлический скотч. Онтон тоқ барар ол сымала, эпекситна сымала. Онтон онымен шпакты бұд, ала бұд, хайы бұд. Онтон тоқ барар. Житке шпак барар. Әме ұстаран. Онтон күн әме бартын алықынна да. Алан, онтон ғырын тоққа барар. Әме ұстаран. Онтон әме алан бартын. Онтон уже үші болдан крас қылды. Сели онна моғотой скульптурный форматын тахараллар. Ол кәндеттен жа ойну білейді бұл истенен қоғығар кейдер. Білеген бұл насырын күтті кәпсеті яқпи, жа тұғы өлелігілер оғынуй. Сели төбетін оңырылыр оғын бұғылақ. Мұндаты жа кәпсәқ ұр бір төбіні түхі үр оңыр оғынуй, түхі біреме барарый. Отын бұл сели оңғылар тұғын сылай қаманда оңырар. Анығы технологияны бартын тұтуған етен ғашой. 3D художниктар, скульптордар, даже кастарестар балдар бейі қамандавдар. Онна үшөй бай қамандыны үлі түміктүр кәтчеге бұл бейі қаболар. Оны бейі бұл истененлер таңахын барытым тәрбіппет, оннаттан төбетігер кәлембет бұл форматын батан ғылыптың кәнеттен бұл түйінен сыбан тұғын бүтәхек тұғын оңырып бұлады, бір үйітін. Оннаттан әме этабынан барар, ол хем бір төбе чапчы бұл біременен барар дейін білбәппет. Бастан мұндық сыбаты бұд, онтан атын тоқтарға дейінбет баттақтарын оңырды бұд, онтан қолбаттарын оңырды бұд, дебет күрдік, енегенен ағын көрбет өкпет, кінен баран тұттан бәт інтірегіне еліз шөйлі. Бұл аны да келейден еғін бұллады? Келейден, бұл маңды келейден форматын қас бейде тұғыр көстібет кіна оңыры бұд, құратынай кіна, оннаттан бұл көрігі күрдік таңған әме бардың тек бүппет, онына барды бәлем болан бұл бүдәк төбе бүт, пәшті бүтті. Онан бұл үлі барда опсая қолан бірі күрдік болды, түтіміктүр әтабы. Ол инненеттен, конечно, ол бігі құдығынықтар бүтеген оңыр бұттара қастан көхіңеттен сағылан үләдіқтір еді. Самай үшігейттен үшігей, аккуратнай болуқтарынады жаны үйерделерін, оғылары үйерделерін, бараларын көйіға кынаттыларын күрдік кына. Атымында ғырхана ден тұғы қылыр жыбы баттақтақ, де, құлғақтақ, мұрыннақ, тұғын оңырғы ғырхан бар. Ата бір бәйім бұл мәнна ғырхан бар де ғанабаппын. Олық туық кеге парасызға керен қалар, онына олымны бәйтін біреметін, кәмін кәрдейден бардың ұмнан олымны керен үлгүйен тұран үлелейбет, қас бейді кеге,
Оны бидей дөмөпүттүн болан халып болар. Онтон өрхана ден ите холбура бу аллара түтүнтегерге физический күс наханады те. Ол онна мен холбура ол түтүгер физический күскө өрхан бай тугут тута масынага тегерге меха өрхан эте. Атак бу манна киги этергерлы тохылдар. Астыныралар. Бен орор үләгәттән астынан. Бен орор лебиттен астынан, оннан тох теби курдук. Тук бен иген булады. Оннан ол курдук бу маннык курдук астынан орып бу курдук оголор бу төре мендик астыны белектәтин диен. Алгыс эте. Бага сана эте. Бана тистенеңнәр кагыгыды, кагылган дигите. Истенеңнәр биге иккебит. Мен бутон дизайнербын. Таңас дизайнербын. Онна меха камылхатчы саңа үйрәне хаҗар шөбай әме кыз паркине лох ыныртык кахаллан аккуратный дик каян иде ток бар кыра эттиктерин кинен ортур. Мен буланы улахан төйләрен оңортугун. Оны үллестен үлелилер oldu. Ата бу холбур бу баттактар аталар ди. Бир төбөгө холбур Чехин бу кәмәдер дә рас бахлакчы баттак кәмәе. Баттак баты бир бу бапылла ди. Баттак бит кәмәе барда мындык арас. Бу мындык кыра улахан дип бир төбөгө атуттан такка бар. Барда мындык нөмердәк. Оны нөмере турар сиренен барда тоқтақ карталақ бүттегі күрдік. Оның карта головы ол оның сирдетен методтан баттақтар бүтін елі бүттегі күрдік. Барды үйтікші боларын күрдік. Ситихе. Оны да бұл үлен бітенер әріттен бәйін тұхыналақыны же бұл хорық куклалары намно бихи көрді бүтті. Тәрәхіндерге құлыр бұл аспыцылға физкультурна қамсағын сүйіпсілгер әме туран қам бұттыра, тәрәхіндерге күттіңіз бұттыра же бұл бәйіғарны тұхына кәлері үлен бітенер әріттен. Төһөнен үлен түміктенері чуға хатаған айы искер долгуюн қайдара улаттыр нехер. Бұл сылай команда үлләбіт үлетін күп карпит унаныр бортығынан кәхе құнсып, әбәдер қайдар гіне қынады. Оннаттан бұл тутар комиссия бартын сөп дейір ду, девет ду, ден білі искер көр таққар, қайыр ол оны қайдар ахарынан тұттардаққа. Аны ол бартын шүгей дедектеріне анық антон кынаттанан қа сәмет күні бұға үйерен бахын диагностранен деуі күрдік. Ата кәте тәме артисттарға күрдікта сығынаға таққалдары долгуялар, қайылар онтан үзірейден маннық түгін көрәтші тағынығын бәліқтайдағына әме доғуйыл алылар де. Ол күрдік бейеме бұ тұтанлар шөйдің орбық күттетіқтеріне, астындақтарына, онтан кынаттанан салқы атын проекттарға барабық бұлға де. Аялты еға Азия оғылыры ойну спортивный ойну солтыда өйді білеген тұр. Бейхі оны Омус интерьерный проект был, он на 5 местах. Беги оны, мы кухом проекта оны заранее этот тембелен намет пуки сценарит. Он беги белен туран оголор был она бу китенча он утабы тех бу бутазиянын түрәвит огор агасы астактыр. Олен бу оны бейтин албак тутулук тактик кылдык. Хайдах тәңгә үлләмет, хайдах оголорга көдөрөн, огобра тугабы спортивный нютова. Олен бу оны беги детиажинигдер тәңгөлләмет бу оны мындык хөптәхте көдөрөн, интерес охан агылып тунады. Аны тахны бу оны беги команданын тәңгөлләмет бу простой заказ ботак, аганер исторически оны тохалырыт. История халырыт. Олен бәвит кулапытын калапытын келермет тутунабы тиркус.